Pemirsa mekatah sia bulan, tenaga medis sekadi Dr. Wiyadin perawat maut saha ageng pisan, sejroning nampenin COVID-19 ring Bali. Indikatornya nih, kecih nayang untuk kewentenan pasien COVID-19, sani kenak kantos sia dasa siki koma ulung dasa 3 tur, persentase kematian 3,1%. Ketahnyane nampenin COVID-19 ring Bali talar kebausang pini becek ring Indonesia. Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra Mausang, salami puniki para dokter miwah perawat sampun maut saha becek pisan. Dewa Indra nyarengang samian angge antuk ngajiang yase tenaga medis miwah instansi sani mepeketan nampenin COVID-19. Yening ten medue perkanti sani rakat, janten COVID-19 nenten sidekeken yang sekadi mangkin. Tenaga medis sani umandel miwah tulus antuk profesionalisme pacang sidenang yang rasa percaya dunia. Napi malih Bali salami puniki banget kesokong oleh pariwisata pina ke mesin perekonomian. Tenaga medis patut setate medue semangat antuk ngemit imun tubuhipun, mangdes tada becek tur sehat salaming laksana yang suadarme miwah amongan saking geginanipun. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Ketut Suarjaya ngawohin, mangde kerama side antuk sinarengan numbuang lingkungan sani sehat, miwah disiplin sejeroneng laksana yang protokol kesehatan. Inge punike patut nganggen masker, setate ngwajikin tangan, nyaga jarak tur nenten mapupul. Mejantan genah penglalah COVID-19 antuk klaster sani anyar side ketambakin. Bali Pos Nguningayang.